ой. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille qui était, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la nuit, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour. Короче, человек спевает, что за наши дни, за наши ночи. Qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi И кто, что у них народится дитё, и это будет одночасово и ты, и я. Вот так. Вайна вайной, а абед по раскладу. Вельмі важную дзейнасць праводзіць Аліна. Яна вяртае гістарычную памяць. Болей таго, яна ў значнай ступені сканцэнтравала сваю дзейнасць менавіта на Слуцку, дзе гэта асаблівае значэнне мае для мясцовых людзей. Вельмі слушна, што яна спрабуе данесці да мага шырокага колу случакоў гонар слуцкага збройнага чыну. Гэты суд ганьба. Это был просто перформанс. Ты на гэтай машине, на чырвонай. Я не скажу, чий дизайн, тому що він соромиться. Я голодный тип. «20 базовых. Будем обскарживать». Снимайте кого-нибудь другого. Это минимальный штраф? По-моему, от 20, Але гэта быў адказ на скаргу аб вынесенні рашэння па прызнанні рашэння іншага суда несапраўдным. Больше глупого, безглуздого суду в своей жизни не присутствовало ніколи. Быў іншы вынік не задаволіць вашу скаргу. Просто тупость, просто ідіотизм у квадраті. Падтрымліваю хадайніцтва спадара. В туалет треба записуватися прибиральному, так? Так відбувається. Правиконкам наш зайдите. У прибиральню навіть. Можна було пойти поїсти, а зараз, як були ми за Лесем Пушкіним, а раптом ви не поїсте, а куди-то побіжите, що-нибудь там зробите. да, написать, допустим. Петро, вам особисто так. За підтримку. Давайте. Доброї дороги. Навіть по правилах дорожнього руху. Если никто не берет, давайте. Ты так басалыкай гарячкай станеш. Калі паседжання рады.